Ekitabo kya Nabbi Malaki eshura ya 2 Abalevo kwita endagaano ya Ruhanga. Mbwenu imwe banyamurwamwe ekiragiro eki n'ekyanyu. Mukama w'amahene agira ati: kumurayanje kuhurira mwayanga kuta omutima aha kwisa izina ryanje ekitiinisa ninyija kuboherereza omu kyeno n'emigisha yanyu ngikyene kandi buzimazima naherize kugikyena ahabw'okuba mwangire kukita aha mutima. Reeba ndi aha n'oruzaaro rwanyu mbasiigye amasha g'empongano zanyu aha maisho mbacwe omu maisho ganje. Haza obwo nibwo murimanya kuninye naabahiire ekyo kiragiro ngu endagaano ei naaragiine na Leevi ebone kugumaho, nikwo Mukama w'amahoro kugira. Egyo ndagaano ei naaragiine nawe ekaba ari endagaano y'amagara n'obusingye. Nkabimuha ngu atiine kandi yantiina yagira obwoba habw'izina ryanje. Okwegyesa eby'amazima kukaba kutamuruga mu kanwa kandi akaba atashangwa naagamba ebitahikire. Akaba agyendera nanywa omu busingye n'omu kwihikirira kandi akaba ahindura bingi okuruga omu bibi. Ahakuba eminwa y'omunyamurwa eshemeriire kurinda okumanya n'abantu bashemeriire kuba niwe bayehabuzaho ahabw'okuba n'entumwa ya Mukama w'amahe. Konka imwe muteshukire omuhanda muterize bingi ensibo omu bi murikwegyesa mwashiisha endagaano ya Leevi, nikwo Mukama w'amahoro kugira. Nikyo ndikubagayisiza nkabahindura batiine ekitiinisa omu maisho g'abantu boona ahabw'okuba timurarinzire biragiro byanje kureka mukashoroora abantu omu bi murikwegyesa mwagira orubaju. Ebi by'abantu ba Ruhanga. Twena titwine tatiitu omwe? Ruhanga owatuhangire tomwe? Ahabw'enki buri muntu timwesigwa ahari mugyenzi we nitushiisha endagaano ya batatenkuriitwe. Yuda tabiire mwesigwa kandi omuri Isirayeli na Yerusaalemu hakozirwemu ebirikunugwa. Ahabw'okuba Yuda ahagaire omwanya gwa Mukama ogurikwera ogwarikunda yashwera muhara wa Ruhanga w'endugamahanga. Omuntu orikutwaza atyo nk'abaasibwa ki Mukama amumarraho kimwe omuntu weena ow'okuhamya ow'okugarukamu nari ow'okuhongyera Mukama w'amahe omu mahema ga Yakobo. Ebi by'omu maka kandi eki nakyo nimukikora. Nimwisa itambiro rya Mukama amarira ganyu nimuhurira kandi nimuborooga ahabw'okuba takyeta aha mpongano zimurikuhonga n'obukwakuba okuziikiriza ashemeriirwe. Konka nimubuuza muti ahabw'enki atarikubiikiriza? Ahabw'okuba Mukama akaba kareebi w'okuhamya endagaano ei waragiine n'omukazi w'omu busigazi bwawe ou wareebize haza ari mugyenzi waawe kandi omukazi waawe ou waragiine nawe endagaano. Ruhanga ogwo omwe taratuhangiire omwoyo gw'amagara akagutugumizaho? Mbwenu ekindi naayenda ki? Naayenda oruzaaro rurikutiina Ruhanga. Nahabw'ekyo mwerinde hatagira owarebya omukazi w'omu busigazi bwe. Ahabw'okuba Mukama Ruhanga wa Isirayeli naagira ati: nyanga okushenda n'omuntu orikweshwekyerera aine obubisha aha mukazi we, nikwo Mukama w'amahoro kugira. Nahabw'ekyo mwerinde mureke kuba endeebya. Muruhize Mukama n'ebigambo byanyu. Konka nimugira muti tumuruhize tuta? Ahabw'okuba nimugira muti buri muntu orikukora ebi nimurungi omu maisho ga Ruhanga kandi naabashemererwa. Narishi nimubuuza muti Ruhanga ocwe manja z'oburyarahi?